Ibwega muraithire wa Meru TV muraithirio mwende makora kunthithiite na mbere kuraitha uri wendo na wirigiro bwakwa ati nwithiritwo wina ntuo thongi nwithiritwo wina ntuo mbega ma na gitio kinene mitigire nko watu geni kirimetha yetu ya ndeto kawithire bambetani family zwa Kimathi monanire wetu mathithi ni Jacqueline Makena tukirigagira atima holiday yaku kana ntuo yaku ya rutha ni thiritwo yi sawa na notindite bwega na chietu tugachiamberia kagitania ka na gatwabirie na chia governor wa Meru His Excellency Reverend Mutuma Ntwethinkia na arethiretwo akinambere kwa kirionga ntere chia ndambiro kuruguria chibitari amona maternity era yethiretwo kionekana kana untu bura bwethiretwo kinambere kwegwa abwikathawa na kuwatwa mbaru ni ntongore mwanya na kina akariba guntuko bakiona ni kuwanwa kwao kumania na ndiunga eno ya governor Mutuma. Riboti ino tukiambagirwo ni mwandiki wetu wa Ndeto Muriithi Waba. Nyuma ya miaka 8 akari na aturi banthambiro ni ndene ya Kiengu East bethirito bakithangika batena hospitali ira yao yarungikirwe na irakaja kayaterwo kithakene na ndinga wana wa Meru Mutuma Ntwethinkia na rikitie gwikinyano ni nyuma ya kurekebisha hospitali iji wa mwena maternity na gucokerithio kairi na nandi na mirugurite kairi upya. Tunafungua hospitali yetu ndio watu wasiwe na wapone katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hospitali iji nandi ina maternity yayo rekewemba kwithirwo igitetheragia antu bakuma nthambiro Kabwitu na Kiengu arekwirikana ni hospitali ria nene rutene ruru yonka. Na tuna DCC Ogengo sub-county. Kiengo sub-county hotel level 4 ingiyo leletie. Nioma? Unende ingweti kikende qualify level 4 no tumatane tere obja kwanda mwika wondi yake. So watu kwa Meru county yonde walelewa na muwanda yonde no ntote hospitali ingiye kuo toka kudhanu wonds. At least na dieta untoko kwa kubone ka level 4. Your Excellency Dandro Market ni aliniwe. Mheshimiwa Great Warungamira aka Kiengo perimeter wall. Lakini accident yatokera kwa Mheshimiwa Mungavia na mtu mmoja ino tukeko siendali yatokome. I mean siendali barabara be. We consider kuntoko na ninyana kaburo ukerikana to control ndo ndege best function. We akurika na Kiengo ndo kwa Meru sana waso kekata. Ibwega no ntuba kuandamana na into bieto twina ambulance yara weta lakini no ntuba inye Mheshimiwa Mure ambulance une twete soka na into bieto biya na ruale hospitali yato igwa operation no kama kawaida wona kurale ko ibwega no ntuba tucokeria kuma entambiro yetu akariba guntu guku bumirite na gikeno gikinini kana ukungwira hospitali iji bakiugaga nandi bagatetheka anene ni bakathite Mutuma Ntwethinkia nontu bakubarikana nyuma ya hospitali iji kuyingwa miaka 8 mithiru. Unyenyekevu ulifanyia first aid. Kama ndugu yako unisaidie kwa sababu mtu ameniahidi na juzi nimefuata koreki budget mwaka huu. Ne kirwambesa which means next year. Kwa na kamana mtu wale tu kulugeka. Na ndakazi yako ni kula dina sana. Ego watu wigegani mulimu. Mateso ya kuingia sahihi. Na wewe na capacity. Baba, unyenyekevu
ututege tunamutege message especially watu wakiangulu wa site utubweleka barabara huko kidogo fursa ile katatumika mbele tuona ndani tafadhali na sisi tutaendelea kukushukuru na tutaendelea kusimama na wewe tukinya kuri kukiona maternity yetu ina moyo endete weru nene ntura ite tuikiani matandete itaerwange ana katawa konge meake na ne makana ne urongo zaito soro to ile koreka ndene matandete adumetu kande buire ngaina turita nite ore akwena ngaina turita nite ngaina turita nite no tu Meyere ndeko yukiotongeria nene ya igembe is one only kwena milioni inya itumekite nene ya maternity nikenda tumechokia ya mbele ya kuleta otoro ringi na kwambiria ai achiere ndakaira mbele beto choke mwene barabarani leo chokia masembe sto beto choke mwene mitali yetu daktari matuma wa ayu memye ile bakaroma transfer bageta Dr. Mugambi sibitari yako kwa Amerika nagwa isawasawa keya kuimba daktari para kualeta aba weta neto bamenye na direra yagete neto bakalie Esto va kea na support ira bakwenda dikenda atubeto muno asie maraba kugia kwana ndene ya ntura ya ndambero beke ya kuzalimirwa kana ya kugwa lui Mulithi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigoni ya igembe ndambero Iboiga tugachokera kuraitha bura mantu maukari na antere cia mthambiro lakini mbere gutia chokera gavana mutumantu ethinkene thire twagitariria na kuga ati naretitwe gucokia biuria bikonenie na mbesha kana utume bwa mbesha mwaka wa 2023 mwaka wa 2024 abura Meru yethiritwe kinambere kwigitumagira mbesha ndikiwa tu anthetwe msimu itonga utubangirite riboti ino Gavana wa Meru amwe na timu yawe ni bombite kwithirwa bakeresera uria barombire kwithirwa bagicokia report kana biuria biria baroragua ni Audit General na bomba kwithirwa bagicokia biuria biria biari bia kuma 2024 2023 na turejite gucokia biuria bira Auditor General auririe kiri budget kiri audit report cia 2023-2024 twende itokwelewa 2023-2024 ne gitarira kariatea so tureti government semi-autonomous agencies chieto cia county inya municipalities chionde cia ithatu ni irauritwe biuria no twire ne biuria biriko biu biroretwe twomba gucokia biuria ora turaumba lakini oringi bagutwira tucoke tuibange ingi ya sagera tukuri nio ni mewas ni kitengo kia county government yetu kira kienda cia rui kiri akariba Meru na kinyanja ya Meru na kingi kitawa Meru Wasco itengo bibionde bibwitha cia biashara na nevi service providers service provision to the people of Meru na nebio birauritwe biuria ni Auditor General. Gavana narombite kwithirwa keresera muno iguru ria biuria biria biroragua muno ona nkuruki we na timu we bomba kwithirwa bakibicokia na njira ria yagirite muno biuria biria bakuria ni municipalities chieto cio ithatu Meru, Timau na Maua
see autonomous, bethere bena their own budgets, and ito complied with that requirement. Nito ambiritie kwethia municipalities chieto autonomous. Autonomy ni kwethira bate ko rely kiri main government, bate ko rely kiri executive, kiri manto ya management, kuandika anto kubwithia the services ira municipalities ibatire kwa mwananchi. Ginto step mbere ra tuyoketie ta county government nikenda to comply na that requirement ni kwethira board cia municipality chionde ci thato ni itari na ni board functional na ciena the leadership kana governance. Twethire twina municipal managers, we've complied with that requirement. Kwethira municipalities chionde cio thato ciena municipal managers. Then twethire twina accountant by those municipal managers for the purposes ya books of accounts ora mbecha cia municipalities igotumirwa bethira they are complying na requirement ya public finance management act. Ne tuiketie kinyakire those municipalities ne tombete wiki ya procurement officers na other officers baraba kwendekana muno kiri management cia municipalities. Jau na jangi maingi ni jombete kwetho jake alirua indeni jaranda igua jarandona ne jau mbita MC Mutonga ngeko reportera ndene ya mutindo wa Joka Ngangi Meruti. Wega MC Mutonga nonto bwari botino na njira y'inkinyarire kuna mujumbe watigane histo Mheshimiwa Mporo wa Bore na ethiretwa kiromba bara bagochwete bya siasa abya mwankongirichire 47 gutira ati bakurekana siasa kagitania kana bakurekana siasa cia tene nonto kagita kaiko rutungu na tikagita ga siasa riboti ino tubanganiritwe ni mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia Wathirinja. Bunge weshigo mbunge ikatiganisti Mporo Bore akere na mwingi kire muchamano nterecheka na ondia thangada gishigo mbunge ki nombecha kwithira kibekira wira nati barabara ire ikura lamia mikindro kunateka tithine ikethira ikura lamia mwanka gatithine kutate no ranto bethirite bagi kisiasa chorongo ati barabara yetu bakwethira kinya tithine na wasaizi ndio mnone ya kwamba barabara ya Mikindori kunate gatithine road lazima iwe kwa lami. Sema ndio baba. Si baba amekuja. Eti ya kwamba hii barabara ya kunate ya Gatithine Road tulipewa mwaka wa 2014, tukajaribu kuirekebisha. Baadaye nikawaeleza kwamba huu ni mtoto wangu, na kwa sababu ni mtoto wangu msimnyang'anye mtoto, nimepata mapacha, wacha ninyonyeze. Mkaniambia Mporo mtu wa Bore hautanyonyeza, mkaninyang'anya mtoto wangu ambaye nilikuwa namnyonyeza. Sasa mimi nimerudishwa mtoto amerudishwa na Watigania ya kwamba Mporo mtu wa Bore mtoto ni wako, chukua unyonyeze, na nimeanza kunyonyeza. Ni magatema ya kabobo tiari nombete kwithira yike mikukirora wari mubunge weshigo mbunge ki mwaka 2017 mwanka mwaka ene yongirire 2022 Mporo Bore akiwa nyuma yo kumba kwithira kiumetire mwaka 2017 mubunge ora ukumerete nombere kwithira kiremo kuritira karibatianisti ngwe kendo bwera antobeto uwaita mtobosura uwaita mtobulenya Mporo Bore alakura ngirira 4240 ngirima ngato linya namba tuwa kwa kura ngire 10 nene babangete Mporo uraka mungana tuwe 10 edeita mtomwe ndiando bwera ne murombi namba emwe nondo ni mutiongwe de koleke kuma mwaka 2017 para baina ndete kwa ya kuna teka Gatithine Road haya orene kate maloi ndego choka tanjo kuvigwa ndianda wete vai tulao irwale contractor au kina mlango au kinyabo mlango atere hey tete kakai nami awatema tu bwana awacha bwana awacha maneno wewe nenda kwa Gloria hey tete kakai nami
mwana wako akidine neku mare ya bilerwe ina barwa nye mporo mare ngoma ni jana miweta ya kuma bokoi kwangu ndo bela lami de yete na twe kinyan Julai weri omwake lango aba kwa kimisa eba kwa nalai tukeriaria nyangine aba kwa nalai tukeriaria kuna te tukeriaria akidine wasela mpono mbio inako wakoi agitanambire kongela mpura bori wite moroto yoke nutira kariba icio mbunge kiba kumba kwithira beto thukome ke tano ari utongorie ne na ni ubomba kwithira be muchokeri ngiki kithrono ke mwaka 2027 komba kate komba loi ikomba kate komba loi sema ndio baba ndio baba ndio akorerwa ake akwenda ngokubania mware okwa owetanwe okorianwe omuthukia ndagana mwana mwene wa muthukia kithukia muthanie muthaka ongera antiarire toyoyo amen nende mware okwa ankwenda obwera ndiobwera bonjuna ne bantunire anabakwa nabaya kwa jako kibomo kirenama bazare iraura shukuru iraura barabara iraura ibwancho kerie anabakwa ndaka nyonto lalanya na lokoli na ngangao na tainda wala bahonka amen angwando bwera tubetu bwatatuka nankaboteria kwa lazima kaboteria kwenya bwanda na baria lebo kinyera mendeo kacha sema ndio baba nakomba kate kumba age Mungu omonienda njagame ngomba kamgono nyuma ya muchemanio mpura bori na yore kaulu moko mo mwankantere che wondie kiucho gicione mbunge ki arare mbere kwitha gitethia nthakana mibira amana kubambe cha bari kithomba kenda kwithira yukire bie wa benthakai ngasa pote ilabu omwaka na daitre anko vrais kiranga ndamwera kinyato vile manto ya inkwenda bavyo lonke na ilabu bionde yatianya isi ninkwenda twalea okeriana beto nikena mwana atikadhere ay mantono yange reate mbugene akadha mantono yareko kwa mengi hata kwa mutongorio mwega no wena kiona ntu mutongorio mwega no kumenya mana mendeleo mutongorio mwana ro kwa rioma ke mutongorio worongo nangabaira babu atongori bato kwaria urongo alieni urongo miaka yana mukagavira oitatia okolia ona kini wale urongo ya tukoidano ikovira okomelwa muthia mpura bori na ithurite na kuwa kwina siasa bombete kwithira bagitrima kumba kwithira bakibanga kwithira kirome candidate internet kana central Githomba kenda gitigi ikomba kwithira kebebela rutereru project siete ami one project siete tetwe godianto muwanja balwama kere mpura ageri pronto aburi na baba inge Nairobi batore mo piscine lakini batekolwa ground na centerie kula kutambui amen tena kuwa getiga tiani east tega mporo ile tiani east kama mwananchi oroka na kuromba kura leo mbio kura lakini alterando ngwe 2027 ndo ngwe ngana mitete baweta batweta ndebene bakaramba kura basa bakiwa ingania akina kwenda be mulungu kana menjala amoya karundo mudaru akwa mporo kiripoti la Meru TV kumatia nembe chanda msimuturia wa Drinja Eboya kira wa kirauni ki wa kire kiongo derage kiongo ile kibatiko yetumekana tuisho kyankadho nuntu bwatongera barabena obatu nantu baraba gutetheria ntu kungana kuona ati mantu makuthibwega uyu ni general nara tigania east kana mheshimiwa Ntereche tigania east naronekanite kwina mbere kwiwa kirutagira akariba kengugi wanturi wari kauma tureka na riboti ino turaithire kunginara gikundi kia The New Dawn kethire twikina mbere kwa Kebu Magiria kagitani kara igamba ria
blogger Daniel Muthiani ura muno gwikene ta sniper ura wathie na mbere kwigua agirutigarire girito kuthikirwa no arerendi gikundi kithiritwe kiwa kombe kokegwa kwina jama ya gucherithiria igamba riri ria sniper na araba kiaria bethiritwe bagitaria mantu kathumba na bakiuga ati thirikari ni igire mawira ne mawuchwa bara bathie na mbere kwa bakinenkanagira mbesha kengo sniper athie na mbere kwa kiuragwa Mwanke Muthituri na ntubaba tai na mbere kwa bakiwa atawa utai na mbere kwa kimenyekanaga ibayo ruba bangite jama ya kuraga sniper Mwanke Muthituri na ntubaba tai na mbere kwa bakiwa atawa na bakiwa gati kagita kara kana kagita kara Professor Kithure Kindiki ari minister wa mantu makoina okaria na igite wirane bogutira ati agashwira ntaira mantu mamonde lakini Mwanke Muthituri kagitania kama ukomene athongere utongoriani utiena ontubwa ruthwa guchwera ntaira gikuo giki kia Daniel Muthiani uyu wiyekene muno ta sniper. Twina wasiwasi kidogo kuringana na mantu zara tukugwata kwithirwa kwina attempt cia gintu twita delay tactics iria ciomba kwithirwa cigicherithiria kuigikana kwa igamba riu na turikene igamba ri mwaka zuzu kithira ikethirwe kuthira miaka iri kuma sniper akuragwa na twethirwo twina CSs baire ba interior mwaka muthiru mweri wa 5 ndene ya Senate uria wari minister wa interior Professor Kithure Kindiki na ezene statement yare gamba riu yakinyitie na uga list kana charge sheet iria yanenkaniri ina thuganirwo bara bethiritwe baki gwatithanwa na nteto cia kuragwa kwa sniper charge sheet iu itari kuthira na bao inya bara bari ba kurita mbecha bara baritite mbecha kenda gikuo kia sniper kiomba gukinyanirwa batari ba gwikirwa gi charge sheet na gamba riu ritite kwambiria ruzu tutiraigwa kwina any revision ya charge sheet iu kenda bangi bara batari ba gwikirwa ndene gamba riu bethirwa kinyabo bakia held accountable na thai tu na CS umweru ndene ya interior ministry ugwitwa Kipchumba Murkomen na ntuko arigia miru ntuko ite kuraza na raeze ne kairi ahadi kwithirwa bara bangi batari bagwikirwa ndene ya igamba riria na iba usikene nario na ezene commitment that antu bakethirwa kinyabo bakiongerwa igambeni na gukinyira thai igamba ritite kwambiria ruzu tutirona any update ya kuonania kauma kethera kwina any new inclusion ithirito erio kenda kwithirwa kwina accountability from uria waritite mbecha kana kueza na mwerekera zwa kwithirwa sniper keberuo mwanka bara nthiguru bara tukuona zekabe kotini sana ibara baritire donkey work igamba rira sniper tuonaga jaji agikara atwe bantu ara batugwitwa ashukiwa baria beto kotini na ugaga ibau na bangi batimbere court na nditukori atiri ituronere gamba ria MP ura kwite na antu baria na nya financials batathirinya kiume kimwe bategwati na riria kwaere investigations ikenderea itukuona investigations cia mutore antu bara bonde ba kwatene na gikuo kia MP uria antu bara bonde iba gwatirwe ndenda kuria investigating officers bara ba ku investigate gamba ria sniper ni ate gwakarire thaiga gwitete miaka iri tutiraigwa financial uro financete kukua kwa sniper agwati tutiraigwa bau bera go bari bangi na bangi bare mbere koti bagwati itukwenda kumenya bau ibao na nikigitumite bethera bari ome mwanka thaiji no tuitukwenda sniper one kioto kia sniper kionekana kingi inkwenda kwira inkwenda kwaria nontu bwa motha kozu uria ICU uria wa gurarirwe na ara Kagoma ni kwenda kwira inya thirikari tutiraigwa inya muntu inyomwe agwati kusikana na gitendo kiria kiathithikire Kagoma itwaigiro county commissioner akirungama na uga antu bara bonde bari na aria bagwete sila bakagwatwa nontu bakwithirwa ibantira bathithirie tutiraigwa inya muntu umwe agwati tutiraigwa kukwina investigations yote cienderete nontu bwa mwana ora wakirwa kiewe na gutige tutukuga kikenderea turenda kuuria thirikari atiri batu tukumenya kawira
ndirea kindiki ari CS interior na aregere gintu gigwitwo kolea itukwenda kumenya ile okolea ya ruguririro kairi kawira kwewa metho ni borisi na bakamurungamena na bakamwa baruka ya gwita kuthithia okolea igeta kuthithia madhara. Iboyega tuchoke ntere Chiegembe na Arandambiro gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Mutwethinkia kuriungite akagita nikarako watanite na Tongore Kathumba kumakire thirikari yake bario kinyama MCA babonge ya kaunti ya Meru na arasiza cionekania kuinambira kwikiwata Mwanki na ende Meru bakirwa thirikari ya Meru ni isasawa na Meru barenjerani imbega utongorera ni bwa gavana Mutuma Mutwethinkia. Ripoti ino tubanganitu ni mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja. Tunafungua hospitali yetu ndio watu watibiwe na wapone katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Gavana wa Meru Mutuma Mutwethinkia akinyete ntere cia Thambiro Igembe Central kururia cibitari ye na kinyereri na maternity week athiatene na atongoria Kathumba aba kaunti ya Meru bario mawaziri bawe na MCAs na muno baraba kuma ntere ciembe ende siasa nicionekete kuwata Mwanki araba wetebo ta Meru barenjare ni imbeya cia Gavana Mutuma Mutwethinkia na batetekeria wiki thakene ni antubele baraba thanirwe itebia Meru bamba kumenyera Meru na baremwa na inde thaini kurethi kwa nganga betete kiri kaunti kinya Mutori bakiwa ati nikabakuria ngwataniro ona kinya bakiwa kaita karabathanirwa Meru kinya baba wati kurwira kimera kemera ni baremerwe inde ni makatels bombera kwithira bayunkumia kiri kimera ke kemera mira munene gavana wetu na deputy wetu Linda Kiome tubakaritie noro kwanga nara akiora ciantu endiraro ame tuimwira yendelea kudiorwa Nendele kuriete tiatia na batwe kinya batwe tuliwa tubali kundi munene aki ya Mungu tubali kundi twendo ya 2027 na tukirinya 2032 ako Thambiro munene gavana ako Thambiro atubabo ndio kuona batu ya yake ngakengano tubomira we atubende baretere ikamba ibare atwanya tubaja tubamira bare mo bakadia baitwere ibitwerete kamba batwe toteria tuithanya noyo wewe to betaraka tukaumira twagura Thambiro bagwena byayo yo kirolori kana ndakugwa amwesa tuweu barabana kero twanya tuokadia Meru bakadia kimera kya mira bare mo gweti atia ukekadia turendo baugi atiri nombu bauire katelsi na bare mo kuruta tio mandori ara watanire barenda bikia Meru ikamba inao kateli irende baikia Meru ikamba kateli gauma Roma tu support deputy governor mwanga kume kuona maendeleo ndene kaunti yetu ya Meru gavana yetu Mutuma Mutwethinkia hapo kwa chini wageni kati ketu kwa shia tukakalia nanaja hapo kwa chini tena wapi tu wende barabara ni konde kirule barabara tena yangu na mzee Moi na mzee Kibaki iba uruke kana baromba itebine Umeru wa ntiri eta mwana areta mwarete kako kwende yombe su story u itobeshima iba uruke Meru isi na kiri kiatho kiba kiarire manto yakoni barabara ira yakore yairite antu mpanga nteriji ikuonekanite ndi kwanjiria kuona weru ani nyuma Gavana Mutuma Mutwethinkia kuwate bakawatana na mbunge wa Nteri Nwendani Kile wa Karitho kenda batira ni bakume bwithia mbere ya mbesa cia thirikari nene ciumba kwithira ikiumira cia kubwithia barabara iji taura mukathe wa Nthiguru nwe Rais William Ruto ekire wira ni ati barabara kethire kibwithwa Ndio mheshimiwa kama ngeitwa alipo kwa nini atoka kaongeto kidogo na mheshimiwa ndani ngeenda hata kumama mheshimiwa kama anaona kwa ile kanisa sema neno moja mnaona kwa kuona membinya kama hizo kitu kidogo kuendelea lami at least kama wetereka andoa kwa wewe naomba tu kwa unyenyekevu unifanyie first aid kama ndugu yako unisaidie kwa sababu mtu ameniahidi na nyusi nimefuata already ke budget mwaka huu. Mege wa pesa which is next year. Kwa bwana gavana
nonto barabara ito kulukina nandaka siya ko ni kula dina sana kolo watu kitiriani mulimu mateso ya kuingia zaidi na wowe na capacity gavana ututegie durante the year especially anto bakiengo luasani utubwele barabara huko kidogo forsa vile katatumika vile tuona ndani tafadhali ya kubwezi wala ya mbombe dia non tukwena machine tieto cia kaunti tukaja noe ambere nikethera ageke na machine tieto mauta na nimbe yende mu support koni sanite kaya dani ugekera au bele ko kwezi pase no tutotena mbele cia lami Nikiripotera Meru TV kuma Thambiro Gembe East 1 Gembe Central Beta Mukiri Onkonja MCA mwanya kuma na arachukegamba ng'ombe bethiritwe bakinambere kuba bakiebu magiri na kuonaniria kurega kuganirwa kwago kumania na bura subcounty chiretwe kigaewa na ara county ya Tharaka Nithi na ara bakiuga ibegwite baiti wa nyuma nonto bakurega kugananwa guku mwandiki wetu wa Ntheto murimi wa mbogo tubangirite riboti ino. MCA bagishigo mbunge gechuka igamba ng'ombe batongoreretwe na MCA wa Mugo Jacob Murimi Kireko ibebumirite na kugoga ibwa sub county ndeni ya county ya Tharaka Nithi Butaru thikabuga nene arabonekanite kuorota gishigo mbunge ke Tharaka bakiuga ikyo kiri na sub county ira mbingi chuka igamba ng'ombe twina sub county ithatu Mara twina sub county chiere Tharaka twina sub county 5 na kenda twigana na riria twanya tukaigwa tukinenkanirwa twawira tatutu twa borichi turia tukwa na unzo thaino kana twa prison turia turanenkanirwe kwina antu makegwa makiria kikinene tema mangi nonto baita mara mai basake mai sub county siere ne maongerere wana mo ikinya 5 taka sub county cia mundu nyamune cia thigara ino kogwo munthe mbuchete anani kulomba twana twetu twa sub county tutegwa tuli twiganu tucoke gitandani kaire kuri thirikari yetu ya kuongerwa mo sub counties nikenda tutetheka watabu kuria kungi kuria kugugutetheka Kenya ino yetu nuntu nacio irebo tekaitebo nantu na mamarebo makwigana nikenda at least wa muntu onda kegusaga tuko sawa na tunaenda vizuri bakiuga kingo wandikani bwa thirikari nene bugananwa ndeni ya county kinya gishigo mbunge gechuka igamba ng'ombe na kira ke maraibi bateri wanabyo gukinyithirwa sub county 5 ta gishigo mbunge ke Tharaka kenda ciana cietu yuthi metu mabota kwigananwa monthe county ngima riria twanya tukunenkanira sub county ni ciekareta kai nkingebua nikenda wegwa Tharaka makanenkerwo twanya 10 chuka kanenkerwo 10 male kanenkerwo 10 kenda mandaraka mau mangi tukegua tukiaririria tukiugaga twinthe turi akenu etubande mwirire mbe ikaga na ne utekwegua na gutekuringwa mbe ni ajabu muno chuka town etagwa Kiang'ondu location nena population ya almost 40,000 anto na nkimanyaga Kenya ino kwina gundu kwina location etekinya ngiri 3 kogu ni wega netu tugacwiriria locations sub locations hiyo hata mimi naunga mkono na ndikwenda kuongera beyond there aranwe mubunge wa chuka igamba ng'ombe Patrick Munene augite akathingatira na gutigira gishigo mbunge giake gikugwata sub county chingi inde aronekana gukania ma MCA baba kuromba sub county nonto gishigo mbunge ke Tharaka kiri nacio gaturogwa no machuka is big twina Mugwe Kiriko twina Mariani na ni mwenda kumupromise ati sub county ino ikonika nonto thirikari ino turiku na thirikari ino riu ni turamikubiririe banini bururu mbere turabaracha banini lakini kuri bange turachokire twakubiria kabisa na niyo ndi muchuko uria wendaga kuromba ati kuga nonto noraruthira uria ungi kogu ngaromba sub county lakini te nonto ungi na chio ukaromba nonto anto machuke gamba ng'ombe na mone makudisavu indo sub county nonto gechuka tuthomitha goteka uge nora thondekira uria ungi wegwa nani thondeka itetere bau tetere baku riu ni ungetetera bakwa bachuke gamba ng'ombe kenda tukinya sub county at least 5 muthiani MCA Kireko akiuga arenda ntumweno kinyira rais William Ruto amwe na munini wake kithure kindiki na bamenya sub county ndeni ya county ya Tharaka Nithi tagaigwa iganene meani onkamwela bukule nonto welo wakwa ne gutumana
na ntikara nthi nkiririria nkionaga muntu ni acha kamburia gugekaratia nkamwira wao no atuthiete ndi na connection lakini leo no ndo nacho connection ile baba teka abantu mane ikinyerwe president ikinyerwe deputy president Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Ibwega nwe MC wa kuma na arantereche kiago nethiritwe akiumira na kuga ati gutie na oganania kana ma MC bamwe na arabde ni bunge ya kaunti ya Meru ibakwenyeria barabangi. Mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga na uturikithire riboti ino. Uni mbeta wa Simon Kiambi mweshimiwa Kiago Ward. Aibwe burari na ndo Kiambi kana aibwe buronkaga kana kinya nande ni bwambitie gweketha bangi burari na ndo nyingi muno lakini kiri ndo iria kuri MCS bayitire 47 bajieta Maumau na batwe twirigirite gitara Maumau ria kwaruja we 19 tukigwata iciathi igitara Mubeberu. Mweshimiwa Kiambi nimbi gugutatia no raturaga gwonka indecision yetu ya Kariu na ndiria ngavana Mutuma jukirie utongeria bwa county ya Meru batu utemuntu na ndwanoe kira batu tukwenda delivery kure county assembly ya Meru tuwe na thina akinya president yeja twero MCS bonde bareo gutege ntoja kiu tuwe na thina nene muno itukuga batu iti twarwiriro ciathi twe 47 bangi baba supporta ngavana Kawira batarwirire of which means that batu tuketha akinya twitenga kwa muno ndene county assembly ya Meru ukaja kwithia no kuremwa 69 members of county assembly kubeka bantu amwe no constituency umba kumba constituency 80,000 votes iyo umba kumba ukaremwa igwatia antu babiongo biganona retha ndende go muntu mwa kiaria kariene akauga Kiambi iwo umagia bo bange kiongo uni uti muntu mumagia kiongo ntaumagara nduma Mutuma ntaumagara mbuga ngania na thuki no ntu Mutuma iwe ngavana okwa na iwe ngavana Meru siasa yako unda supportire ngavana Kawira ku support muntu indecision ya muntu ira ameka na uni ira nda amekite ego support Kawira tona aja kwina makosa na ago no ara decision yekwira wathithitie uti muntu bati kuria muntu ungi wetha ni assembly tubati ukara twige ntuke kimwe na nandi turereirwo muno na itwetete muno na tukaugeria mantu ja maingi sana cera ja kwenderera ndene county assembly ya Meru no tututete bwega na tutigwatanirite bunu urongo watinda kwairwa kwe Mumiru augite ukeja kuona njoka mundene jwaku ukauga nieku ni tutitanitie na 47 no ntubwa discrimination ira ba tuthitheria ibatu tese teka gitakara ja muno na kinya mbesa ja assembly betu tesa ba tulita kinya kire allowances no ntubwa kwithia ndina musimamo jo simamo speaker wetu assembly athuri county assembly ya Meru atethuri Meru 69 member of county assembly baba muthurite kira nkuromba akindenda gwatithania Meru MCS bethebege ntuke na kethirwo inkuona kana anti kuona bwega nguni ndiona jekarwa ambiritie kweneria mbeu onde Kiambi augite batekira kaire na bakambiria ndoa tutekira kaire no ndo batwe tutena ndoa na ngavana ito support ngavana ende MCS ibo karabetu ira tutaba gwatagia ndoa lakini uti achongo bari Meru ugeibo benga bakiwa Mubeberu bakajeta Maumau na ayu bundi natigo tumera gwita antu Maumau uti Maumau yendene Meru ndene Kenya no itwagwatire independence Akiambi ngukuria ugatebwe buronkaga keria rira buthukire ontwambiria gweketha bangi kinya ngavana wetu Mutuma ntwithinkia akenda gite 2027 wondi izibe butinire ateta kuromba kura eta kuromba kura no tutwarungama na tukauga na tucokerie mbesa cietu itona ngero mbesa cietu 186 million iririo itengi batu twewe cietu 6 million gwe Kiambire ni gwetikia Mutuma ni gavana wa Meru kana utegwetikia ingavana wa Meru nandi na abati kurita ngugi na capacity ewe iria kumenya akenda kura kona chionde lakini akometi 15 ward no ntubati tukauga na tukera antu no ntuturio turi present antu haya nyurwe nyuamba ke etetigaga kunywa na jau ne jonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ni ngikuripotera ndinene Mutindo wa Jwa Kangangi Meru TV.
Iboya nuntu bwa riboti yenu na njira enkenyano tukirekana riboti yenu ndega tuthina mbere na ndero chietu na arora wa MCA wa Ruiru rera Peter Mutuma Kalembe thiretwa kina mbere kwa Kebu Mageria na kumeneria ajumbe bathatu areo mujumbe wa Bore mugambire ndikire wa North Mentraim Daud ni West Mutunga nuntu bwa kuthukanga kwa barabara era yethiretwe kithibwa ntere cherero jumite bwa mugutano era yethiretwe na marinya ke gwate kwethiretwe kwina kinyamitino yethiretwe kina mbere kwewe karika ndeni ya barabara ino na ende akiendaga thina mbere kwegwa igechwagirwa ngerekana mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni na wena riboti yenu. Urawari MCA wa Ruiru rera Peter Kalembe na ukiririte bonene mbunge bathatu areo wa North Mentraim Daud wa Bore ndikiri Mugambia mona watigania West John Mutunga na nikira kwa barabara kuma junction ya Kithoka weta Ruiru mwanka kirindine kenjaire watanithiti icigo mbunge bibio bithatu ithuki muno untuku kwithira kukioneka mitino ntuku nyuma ya ntuku barabara iji ne kuma ne joinite Middletown Kemu University, ikagwata There Center, ikagwata all institutions nya middle level 5, ikachoke na Miraja There Center, ikagwata Kithoka Polytechnic, ikagwata mwanka Kenjai mwanka Maua. But it's very unshameful. Kwethwa batwe barabara na accident nyingi ikarikandene njira yeji. Lakini tukona ajumbe beto especially ndo barabara ina ajumbe bathatu. Ena Raimu, ena Mutunga na ena Rendekiri Murwethania. Instead kuona mujumbe ageta kundiscuss manto ja metheka, manto ja moturi ikonania ajumbe beto. Most of them especially abe barabara eneje they are hindo. Ekuru bakwirete aja, ana baskuru bakwirete aja na anto baba inge. Kwethwa barabara yumete Isiolo ekejira Ruire egeta kawathia Maua ekeja kawathia Meru Town ikachoka kawathia Nairobi barabara yeje kwethwa ekariojo ni ajumbe betu bara thao Nkuluki Kalembe na wete kaita kamieri ithatu kathira barabara yete bwethetwo aciumaniria na kayukawe ni kendo micwira ntaira Raimu Mutunga na Rendekiri Murwethania barabara enda bwa 3 months bore thioronga akendeke South Menti wa thioronga gembe na barabara ibugi bote kwando mweje aja ojo kenda buine inwa bote kaine inwa kenda nyama na chubu na eri arabo nywete bitika ungane ando ba kuthinya maandamano aja bote kwenda kubathikira bukeja gweteke imbibi tumete mbetwa Kalembe voice of the voiceless na thioronga ndene bu Emeru no ndo bote tera muntu bote ko thioronga bukiona ira anto kiao ngare anto aba gukua barabara eje ndabwa only 3 months bote jana ndeke kaire bote jana na neguru kaire bukeja na barabara inya babwe kuigora anto bakuigwa. It's very unfortunate ndene Meru tuna barabara pathetic taiji na tuenda ajumbe na ajumbe wao walato ni achore baruto barabara yeje thithu with immediate effect no tafadhali ni ushuru bweto mbeca ya SHA ni ushuru bweto mbeca cia taxi yeto kugito irione ni ushuru bweto mbeca cia arimo ni ushuru bweto wa housing burabo kugita jere thithu mara moja na tafadhali tutebwerencha na tutayari kukwira barabange nikenda thigurumba gutabubwega nawe Faris Getobu ni mukari wa Ruiru rera netu challenge yetu kurukira aja uju anga roli ne gwite aja ina mbao eja kuranda kachia Kithoka tukiaririe mantu yo jonthe Raimu atwire cha bwene kancene atwire na 9 million cha kuthithia barabara kuma junction kwina mamonka kwa Nchege na kwina Makiruai na inya terambiria monka thai aturi kautinda kwa area ntu na 9 million antu masaibu accident ni ocio karikira muno mantu na ja kwambiria kuma junction monka au mheshimiwa Kalembe akuga na kwaria uma kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laibuni Mwende wa Laibuni nuntu bwa riboti yenu na njira enkinyanene ku Dr. Kasoba orathiretwa kinambere kwa kionekana kuruta mirandi ya uthina mbere na arantere cia Tharaka na wetia ya kira mwekuru ntiwa ya ukonyomba na arantere cia Shauri ntu burabo ethiretwe bukionekana ta itware kyao na itwarire tugitaragirwa bwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara wa Iguna
igikeno kinene kiria kari na tori bantori akari gichantere cha shauri wandini ya mukodhima nyuma ya bidhore na ngume ya kodhiria nchobi na ndawa jambo gitakiri barere mere akimenyekana ta Moses Kimenjoka na Dr. Kasuba agagitwira ngume yenge ya gutethia mwingi kiri miradi mwanya mwanya araire tarori ya mega kiri musiba mutotige machari ora kwire gukorokera mutino gwa barabara gitiga mwekoro na twana Kasuba ke watu ikiao kagita karari kiri mathiko mama gikira gwira nebo wakira mwekoro nyomba beta masema kena nankuwe wa mono nto batora maiga aya maturwa nuntu wa Moses Machira gupasi wake tutiga aringiri bikibiki Sauri enugite muci wake arabu na gututiga na muntu amuringa na bikibiki hata wale tutikoito kumenya muntu wana kuma eterekiriko na uria kabisa kini kwa jire uyu aitwa Dr. Kasuba akoyo na bra aria mujikari atakenera bu negirwe kiao mwaka athungia nkorondeni auga atiga wirani kwa ubura Dr. Kasuba kurutha na kuruta wire mbega muno uyu na tethetie baingi no tukinyani ugwagu nkwari ndi mutiria na ntethetie na mbakirite nyomba ya iga nkuma riabu na ndatiga na kinyana nchobi agakari na tori bageweta Kasuba ta muntu wa kuingia wirane bakiuga bari na wete yagakira mwekorojo nyomba anekere wirane auga makareta maiga baingi bonieta mathe akie mundu akumba ukinya na kureta maigita mwama nyomba tukumwira na itukumwaswira ikojura woni Dr. Kasuba uga kinya yakwa ni oyurire na TV thaino na ntetigitie kinya TV ndio unti kuthi bantu araya ni ugunkwira kamuntu kaja agumpora tukagosi mubira kinya tukenderea ende bakimutokere nkatho na kuga bakamugwata mbaru kiringo gichake cionthe irakuruta no Kasuba guturira mutoru akwa maiga inkugi bwega muno buruburu tukumucokeria nkatho buruburu nenderea buruburu ito arugamie nyombenu tukene kabisa turi atori ba maceria naririkanaga antu baba na mathina wogu kendo nabo bakangwentu ya kinyanya wa muririkane tuka Kasuba nendere na mbere na kuthikirwa kiriro gia antu akabakaya akabaitiga uyu muntu wa kuingia kinyagura ne kuwa na gwika ni tukwa murungu na mugia bantu wega endere na tuthira matibabu tamamu tukuibwega muno na ngai na mutetherie na kira kionde kenda gitigo tukamba support kuma shauri gechigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbeta ndagara waiguna ibwega nuntu bariboti ino nyuma ya kariba mweru moroga KK mitongogo tumiriba barabara no kuinambira kwegwe bakina nkagira mujumbe wago Dr. Shandak Mwiti kiume kimwe kwa kikurikia wa kandarasha na murakatu bethero bakinambira kwa bakianda managa endi bewite bakibu magiri na kumeneria Mwiti inkirabo gite Mwiti nethiritwe eno tharango gini yake na nagite atakomba gutungatira kariaba bora gukubatara Jeff Gituma no na riboti ino nabo akariba mweru na atumiri banjira ya KK mworoga ni baete Daktari Shandak Mwiti kiumia kimwe ethire akwaranirie na mukandarathi we barabara iji kumikira rami ethire akujuriria ndagaca ya koru ndagaca nayo ingite barabara kwa mwaka jumwe na nusu na ndi akari batikumitumira ni araba kuga kiumia giki kethira gikithira batethirite bakithondekerwa ndagaca iji bakethira bakithithia maandamano ja makire betekiri DCC wa sub county ya Igoji na kuma au baandamane mwe monko obisine cha CDF ntere cha Kanyakine ndagaca etwa mwakiumia kimwe ethwerikirite nonto next week tukwambiria uketha na tutiona antu aukurukiria maketha jetu thara jetu njia kuriraga itinau itiona kumira antu babikiki batithugumaga twa mwakiumia ki nitugwitikaniria turi mwakiumia kimwe ejaja ra kweja batu turutira ngugi twingwa batu twanengera Sandraka kiumia kimwe twamunengera kiumia kimwe ndagaceji contractor ate ethirwa atari na contractor eja gutega ndagaceji batu tugeta kwa DC ntwetirie DC neje kujia ntu betu ana betu ba CBC bakamatagwa ni aciari mwanka bagakinywa ndero gora nontu bakwithwa ndagaca ni thuki iria nario
ndituraritikite nontu ritiumba gukinyana nontu bwanda gaceji andira kamweti na mami kirasine nokire ejara ithe mweru barabara iria ugaga mworoga loan iria nenkanirite contract uuriku uti maintenance ya kuthithia barabara ugeta kuma makuthi kwina mamworoga primary school otiomba gwita nonto ni athokangire na kinya masomo njirane kaekuru beto bakomuntango betete sukuru Nkurukia kari ni bakuga bati kwenda barabara iji ya KK Mworoge ringa siasa kairi na kinya kuria mujumbe ujo na mberekana na kieni kia ndege athithiria kariba guntu guku barabara Kwau tukwenda kuria atiri kama amire ati taringaringa obisine atuthondekera njira kana yeterete 2027 njira romba kura ejo tutetekeria romba kura turenda tuthondekera njira yetu twitagire ri bwega ja uria antu bonde bagwitira bara bathuranaga riu ndika tukwenda gutumana Kisa ndiraga tumwira mantu ja ndege South Cement sisi atutaki kira tukwenda ni barabara mbere jiambe igite atia sukuru mbere jiambe igite atia antu bagwate ruji nonto ndene area je kwina project kija president yatigira promise auga mbesa ikaeja no ni jaeja ni bantu beto eje erewe twena sukuru ri Mworoga aja ana betaga nao arimu betaga nao na bamami betu batinda migondana kuntu kuriku neje twerese tugatumira ntu atia na ume Nairobi na ume ndegene na ume Nkobo na mitongo na ukwao eje goji tontu turi party ya South Cement neje ture allocation miaka 3 ya CDF na maintenance barabara batu antu bego jine mbia tugitirite antu bego jine bathuri na bathuri ne sukuru bathura ni barabara nontu barabara ni yego connect kinyeria antu betu batikona gwa kumagariria ria bari mambocho batikuria mbesa jiawe nibone barabara imbega jia gwitira nibone ndoji nibone sukuru imbega ntoreje ena ntu ba disabilities no kwa magalinde gorwa ne to kwanda shandira kana umendegene na umemesaba niyo tweta Nkobo ne kage project kwao eje atwerese uria mwakolo toju akauni andaka senere bakirikiria karibaba ni bakuga sub county ego jinande ni arite na mugambo jumo jantigiri kuga kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 kabakethira bakiania mujumbe Daktari Shadrack Mwiti nabo ni nyuma ya mujumbe ujo kuremo kujuria mawira nekanire na karibaba kagita ga siasa ato kuga atiri NB not better one time is enough for you ala tuthondekera barabara mbere 2027 tugane 1 Shadrack 1 na tubemberezi na tutikwerenza sawa sawa na ndio tukwanga tukiagwa kiuga 10 birambuleki etioneka antu bathuri thai nebo gwetikiria mujumbe ara kutangoge ni one time MP nebo gwetikiria antu betu one time we kwarirua nengwona antu ni nao berekerete antu betu nontu tukara guchange otongeria batu tutitetheka na gutiutethio tukona nontu antu baba ni bauswira yubiao tigutetera wananchi nebo gwetikaniria mujumbe ojo na mami kanguga wa MP gatubwire atirikiria ri you are leading us one time tegu antu betu itonogete we are tired but turi Gen Z kethura ko mami kirasine otwire okire narua tukathuronge bas kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Bwega Jeff Wagituma nonto bari botinu na njira enkinyanire kunani kawethera bambetane famina zo Kimathi mwananire wetu wa Mathithi ni Jacqueline Makena rutero arunge mwerekere wetu ni Phineas twakwendera kagita kega muthia wa bora kurikira Meru TV ogoro rara bwega